Thikũ ĩmwe kuma kamiti ya ithurano na mihaka IEBC yanĩrĩra kũrekereria rigista ya mũthia aikia kura tarĩki 16 mweri-inĩ ũyũ. Rĩu ngwatanĩro ya Azimio nĩ yũrĩtie IEBC ĩtwarithie mĩhang'o ĩno na ũbacĩri gũtigĩrĩra gũtirĩ mũikia wa kura wekora rĩtwa rĩake rĩtironekana ona kana kuonekana ceceni ya ũikia wa kura ĩrĩa yandĩkithĩtie. Tunataka Chebukati wahakikishie sisi ya kwamba register ambayo tutatumia katika uchaguzi hii inakuja tarehe 9 is a clean register, and everyone who will go out on 9th of August to vote for Raila Amolo Odinga will find his or her name on the register. Dereti ya register ginyanĩru na ĩtarĩ thoge no ithukĩirwo ritũ nĩ mũthikabu mũnene wa kanitha wa ACK Jackson Ole Sapit ũrĩa ũrĩtie IEBC ĩtigĩrĩre a Kenya nĩ magĩa na mwĩhoko na register ya mũthia thutha wa riboti cia gũthamio kwa maritwa mamwe kũgwetwo ta kĩremithia kĩa ũma na waragania gĩthurano-inĩ. Sisi tuliumia 2017 kama watu wa ODM na watu wa NASA. Uchaguzi ilikuwa nullified Supreme Court. Hatutaki kuingia kipindi kingine kama hiyo. Wapatieni wa Kenya nafasi ya kujua kikamilifu majina yao yako vizuri, na kama kuna jambo lolote ambalo limetokea kama ile tunasikia kuna uhamisho ya watu katika maeneo fulani, tukitaka kuona ya kwamba warekebishe haya yote, ndio tukifika uchaguzi watu wote watakuwa wameridhika ya kwamba wameorodheshwa mahali ambayo wamesajiliwa. Wafanye pia clean up. Jana walituambia watu wangapi wamekufa tangu uchaguzi uliopita, wangapi ambayo makadi zao haijawekwa stakabadhi vizuri. Ngwatanĩro ya Azimio ĩrĩa yambĩrĩirie kambĩini kaunti-ini ya Migori yugĩte kĩbarũa ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ kuha mũingĩ ituri-inĩ ciothe gũkanaikĩria Raila Odinga kura ona gũtwara manifesto ĩrĩa yarekereirio mwambĩrĩrio-inĩ wa kiumia gĩkĩ. Dereti ya gũthura thuti ngwatanĩro-inĩ ĩno no ĩhinyĩrĩirio, ateti aya makĩũria aikari metheme kũhĩngĩcwo nĩ arĩa marerũgamia ta andũ kĩũmbe ona ngwatanĩro ya Kenya Kwanza. Kule bungeni jambo la muhimu ni idadi ya wajumbe, na kwa hivyo sisi kama wanachama cha ODM lazima tufanye juu chini, yeyote inawezekana tuhakikisha kwamba tuko na idadi ya kutosha ya wabunge. Na mnajua hata kule mnatoka hawako sawa. Mimi ile kazi nimekuwa nikifanya ni kubembelezana polepole. Ukishabembeleza mtu akuwe karibu ndio sasa unamwambia mambo ya 6P. Muthenya wa rũciũ ngwatanĩro ĩno ĩgatwara kambĩini kaunti-inĩ ya Kitui. Ngiribotera Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.